Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semulja para alim ulama, para habaib, para sepo, tokoh masyarakat sateja, para hadirin, para hadirat, mustami'in mustami'at, na khussu bidzikri semulja hadratal walid Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah, keluarga dari almarhum al-maghfurlah Kiai Ma'ruf Yai Amin, almarhum dari keluarga dari Kiai Haji Aminuddin Ma'ruf, Kiai Nur Fuad, Kiai Mas Muiz, Kiai Tohir, Kiai Said, ben potra-potrana dari Kiai Aminuddin, Mas Haikal, Mas Firdaus, Mas Haidar, ben sedaja guru-guru selain saya tak bisa nyebut asmana situng persitung, tak ngorangin hormat abdina dekat sedaja. Alhamdulillah, puji syukur dekat Gusti Allah. Kaula sarang ajunan bisa lengki kepangkian bedaka dinto majelis kelaben niat nyareh barokah diri saya holen yang kika dinto Kiai Haji Aminuddin Ma'ruf mantur muka sedaja oleh barokah. Amin Allahumma amin. Kaula beri tugas pakon mau'idhah, kaula poron bae samaan wa ta'atan, tapi kaula tak maring napa-napa, kaula cuma cerita tentang kesanku tentang almarhum Kiai Amin Kak Dinto secara sapa sareng abdina kakak Ali, kaula se manggil Ali deka Yai Amin. Tetapi kaula tak tuman ngolok Ali, pasti kaula ngolok emas. Karena kaula Kak Dinto sering ngaji ben aroma sama guru dekat beliau. Selama kaula kenal sareng Yai Amin neka tak tuman, neka mesedi kaula neka tak tuman. Secara umur kaula neka ki kene. Benting beliau kaula neka ki kerek-kerek. Tetapi betapa beliau Kak Dinto ngemong, betapa beliau Kak Dinto menghargai orang teka orang negi kene. Kaula nega se paling berkesan deka Yai Amin nega silaturahim nega. Yai Amin nega sempat terus silaturahim nyambung tak ada tretan se. Ujau nega Yai Amin oneng. Lene ke seego cak ore ngalamate tapi kebagus na tak mate. Bukti nalamate ki kebutuh banyak orang sampian hadir Kak Dinto, mun tak orang bagus sampian neka tak kira andi tergerak ate untuk hadir Kak Dinto. Iki napa punten? Mantur muga neka sodako na keluarga bacaan saya neka sadeje mantur dadi tambahan amal saya neki amin berenang alam barzah. Amin Allahumma. Kula nekat banyak tahun neng lestari na bapak sobung omor neka kula tak tahu panapa, tak tahu saya kemaseretan de sepopo du popo telo popo. Kula banyak ituntun sarang beliau neka menabi kepangkian berakama niki si dulul karin jenengan. Tore entaren tung situng ya amin neka kober melol aja neka. Mangkana silaturahim neka ya amin pon top neka mana. Ben kepangki siapa ya amin neka nyapa terus yang gino punten neka jenengan mungkin saya oneng pasti sampean setuju menghargai tak toman nyabe abe neka engkau dadi kiai engkau dadi reng raja tak toman nyabe aja neka. Ben kula banyak cerita saya loco sareng ya amin neka banyak pernah situng bekto jenazah jam 11 jenazah. Jam 11 jenazah neka kaula dateng ya amin kabid dateng sareng Kang Fadlun neka. Ya minna kaki ketela merepat lagi jaga tedung sampean mah engge berarti ki durung ngakan engge durung aduh hajak mere jenazah banyak abin ngakan re
Angge koyo iku lo luwe banyak ngabik ngakan. Mari jenazah ketepaan masuk kabung kota beri nasik bi orang. Waktu entok. Teti sarangnya Yamin nek ada bu. Lestari Peleman anjenan gila jenazah ngarep ngakan teti tak oleh ngakan. Maka napa-napa nek niat pa bagus kanto sampean je niat panapa pun. Mohon sampean nyari PC nang kanto tak kira oleh PC. Mohon sampean nyari kakanan senyaman tak oleh kakanan senyaman sampean. Mohon sampean terus nyari panapa kanto sampean nyari niat barokah. Nyari oleh ridho na Gusti Allah, nyari swarga na Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mangkana kau ulah banyak cerita secolocon dengan sareng Yamin. Teka kau ulah kenal sekejap sareng beliau, tapi banyak pelajaran sareng kau ulah Kak Dinton. Banyak dek aku ulah pelajaran dari beliau. Saya melekat sara dek abdina. Mantermo keron keturun anak Kak Dinton, na anan Kak Dinton titi anak sesoleh solehah. Amin Allahumma amin. Satreta anan seguyup sedaja. Pokok seneng abang banamon pada guyup pada rukun untuk berjuang di jalan Allah. Mantermo kekadin tos sedaja keluarga ketoronan deki ma'ruf sedaja eridoan sarang Gusti Allah. Kaulah sarang ajunan sedaja pada titik orang saya gelem nyemak deka para habaib nyemak deka para kiai sehingga kaulah sarang ajunan akhir pada oleh barokana. Amin Allahumma amin. Cukup sekadin to dari abdinah nyon sapore sebanyak hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.